Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek le tu tum chu chanchin thal lor kho mi han puang te ang high school headmaster in son tur andang bungtlang high school a thokmek puvi suresh in charge headmaster chu cherun high school a sarkarin headmaster turin asona chu midulo entir nan bungtlang khomi puiten kalphal lovin andang ani tuna andang live video hi en clear ho te ang Asamin buena an siam leta Meghalaya Assam bordera KSU le Assam police te anin hiel buai Assam police le khas student union KSU member te chu Pathiani Khan Assam Meghalaya bordera anin hiel buaya mase buena lian thamero achuak man lawani Assama Karbi Student Association KSA chuan Meghalaya in anram chin an lu sakni soin sabuda khuwa noran huai hota hei hi KSU hian du lovin umnat khuwa nor huai hotlet vetumin an kalani mase KSU team hi ummat an thlenma jatolong khuwa Assam police te chuan lodangin an kaltlang an rem tilawa anin hial zui ta ani Assam police te chuan state panhi chief minister ten ramri buina chingfel tuma inbiak na an nei chumek lai ni wangin KSU win nor an huai hot chuan har satna thlen theine soinan lodang ani khas zir lai hroi tu ten hian na takin anin hial zuya mase nuwa Meghalaya police te ron thlengin Assam police thena KSU le Riboy Youth Federation IO te chu ummat an tlo phal sakturin anon ngen sakani hemin hu hian Assam police te chuan an zinga then khat chu ummat ta kalan phal saka boruak po azi om theita ani KSU le RBYF froi tu te hian nongtung ummat namsom panhi te thlan moba khat arkur nongtum ummat tia hriat lar chu tloin hemun hi an state chanchina mun poimo tak Meghalaya red nongtun munani thu an soi khas zirlai hroi tu te chuan Karbi zirlai te che dan chu andem thu soin border area khasimi chengtelaka har sana siam lo turin an vozui bok Meghalaya kai noi thila an lo in rol le ani chuan an tualet ngei don ti KSU hroi tu chuan soi pressure group point Meghalaya sarkar chuan right nongtung chu ramboi lai ani lo ti an thria chen angai ti soin right nongtunga khosom pariat chu Assamin an laksak an phalngai don lo ti an soi bok ani eilein chungchanga film khurna turin sarkarin thu achua Deputy Commissioner Lal Soma Food Safety Cum Controlling and Licensing Authority Directorate of Health Services chuan eilein chungchanga an huai miang hian thu chu asiamin eilein telovin tuma kandam theilawa Chriselna tha nei tura eilein thiang lima poimot luk zetin eilein thiang lim lovin Chriselna ati che theibok ti soi eilein thiang lim khoi mel hem na hi thil thleng theile thil poi takani atia Food Laboratory changtlung jok state in kanla nei lo wangle eilein Mizoram lo lu te te sen ani lo wangin eilein thiang lim lo wanga
har sanai thleng pal theireng ani ati Mizoram Food and Drugs Administration Health and Family Welfare chuan eilein thiang hlim lo laka kan him theinan hetiang hian ngen na le hriat tirna ati chuak ani pakhatna ei tur fun fel sa thlap chu aphui tha hle turania kan leidonin ngun taka en fe thin turani a fun a phui tok lo ani chuan leilawa ei lo bok a himang panina ei tur chu alabela tangin engtika siam nge tile ei thei hun chung tura ruat en chian thin turania siam na rei to le ei thei hun chung ral hnai to ni chuan leilawa ei lo bok a himang pathumna thailama Mizoram kan in todel thokhat ani ti COVID-19 thrileng kara kan thlai thar chu kan semdar vel dan a hriata heng kan ram chunga thar chu te hi athiang himina him to ka chu wangin chin hriat lo state pon tanga lo lu te chu ei lo thei him berang truck khaltu ten Assam mandem Mizoram truck khaltu te chuan August ni sari tlaya Assam sarkarin kan driver pui ramri boya wanga Assam tangkhang mekte escota thlamuang taka Mizoram anon panlai lailapura Assam mi ten kutan thak ba ka anlir thei thlenga an suwa sam chu an demin an ril ruana hle ti an soya Assam sarkarin ruam mana fel taksiamin kut an thak tira an ngai thu soin Assam sarkar an dem thu an soi kan driver pui Assam tangkhang te him taka Mizoram leilungan ra ma lo chuan Mizorama Assam lir thei te an let thla kan rem ti don lova Mizoram chunga Assam lir thei na thokte na thok to lo turin kan hria tira thok luyan omani chon an chungeng po thleng se an soi boi thei lawang tin thu chu an siamani Mizoram chunga Assam lir thei na thoka chhortu te po lokhra thiam ri turin an gen ti an soi sumdong tu ten SOP thar an du khop lo Mizoram sumdong pol in zom khom mima chuan Mizoram sarkarin Mizoram ramri chungchanga amalak dana lomoman ti thu an soya mima chuan an theina konga sarkar an thop thu soin SOP an du thu sam lo lai an soi langbok Sri Lanka ra sarkarin sumdong tale ni tin ei bardap chop te mang an ji hriin dor hun le in hlo fak na huna siam chu lom thu an soya SOP a dor hondan ABC anga then lavin COVID-3 laka kan himjok nan A le B doring kar thakin social distancing in thensela mipuyan himjok ngai an rin thuan soi tuna SOP man me ka hian items wesin thenania item then khatta chu a hloma om ani wangin in hnai tak takin in hong vek mai dona hei hi himna konga a fulo de uzok donin lang group then khat honni chu in hong anom le barlova A le B doring kar thlaka siam top phi a him jok donin langa sumdong ten kar khata ni thum na an thok thei bokanga ni tina in hon thei hi kan du viau to lain Srilaka kan hima tula wangin Sri allo om zual nia alanga ni chuan A le B doring kar thla khian SOP hi siam ngai se mima chuan adu hlean ti Assam sarkarin Silchar Mizoram House DRC buma Mizoram tana bungrupoi mo tak tak phurtu Lailapur mi puin kong lodanga zan hun changa an lo baile an motor tena sataka an ti chia sakchu thalawan tin midoi zepcha ji ani an tia hetianga inbum na te nom takhi atum ni thlenna ani ta hengang inbum na hi Assam sarkarian mang fo lovin le thlentir to lo ro se an ti ani Assam sarkarin National Highway 306 adan pin mai du tok lova rail kong an ti chia chu adema National Highway 306 chu Lailapura dangpingin economic blockade an siam chungchanga India Prime Minister Lekha Thorin National Highway le rail kong te hi Assam ta big nilovin Central ta ani angin malavat turin ngen na lo thon to ani Assam lamin National Highway 306 an hon nu atluang takin Mizoram bungru aron lut sunzom July ni somni paruk sang ni somni pakhata Mizoram le Assam police te in ka awanga Assam lamin state pani in kalpona kong pui National Highway 306 an dan pin chu inrini zana an hon nuwa ni zan thleng khan lir thei zaruk chuang Mizoram aron lut to a kong pui dana wang khan Assam lamsung dong tam takin har san an tok nia thu donani vaireng te police check gate a chin chi ani danin inrini zandar kole chan vetanga nimin tlaidar li thleng khan Assam atangin vaireng te a hian lir thei lian zani pariat MMV za somriat le LMV za somruk pani baka bas pani Mexico pali erong bona gas phur som pathum le oil tanker som thum panga awain lir thei zaruk pali te chuan Mizoram anon luta
hemi hun chung hian Mizoram lamatanga asamalut lir thei za somli pahnih a awm bawk ani nimin lama po state pahnih inkara hian boruak duam lo thleng thar om lovin state pahnih a hian lir thei a inkal pawh leh mek ani heti la hian Assam lamatanga Mizoram lu kapui National Highway 306 tun hmai dan ani wang khan Lailapur le a chevel khuwa sumdong te ang honga nei lian hle ni thudon ni in dor hon theilo pha po anom nual ni thudon ani helai mun hi inrin ni khan thu thar the dar tu then khatte chuan tloin kong dana wanga lir thei tangkang te hi dolai le chevel mi te ta ni tlang puya lir thei tangkhang te hi Lailapur kho chungai ro anom lova baga le dolai lama anom de uberani Mizoram luka kong puini somvel danani chungin Mizoram luka kong puini somvel danani chungin Mizoram be chana eizong mitam tak eizonei na tur hleti dolai mi te chuan an soya thlai na le thlai ra khalna lama har satna awm trana achia tam tak po awmani antia Mizoram a buaina anto anrin lo thule Assam lammi te kuttor an hlo zo ka wangin Mizoram lampana lir thei khal chuan ngam lo thu lir thei khal tu mi pakhat chuan a soibok Mizoram lu na kong pui dang tu ta hi Lailapur tu chung mi somrual vel ni hriat an nia thu thar the dar tu ten helai mun an tlo la hian kong pui hon la ni lo ma se kong dunga mi pui pung khom po anom lo ani Sport Minister Covid Donan phul lempha thu soi adikani HDFA Zorin News Sinata Landanin Nathiel District Football Association chuan Nathiel Football Ground na phul lempha cheng nuai zaruk somriat pani point pakua bial senga 100% NEC funding ani thuan soya GST le labor cess sum Mizoram sarkar in changboka Mizo engmozatin nan hu phaba ka phulem fil thatak na thielina nei boka he project hi a hlep langani ti kha thu dik takani anti phulem le sport infrastructure atanga sarkar sum mu chu COVID-19 dona na tangkaya phulem pha hian COVID dona le thil danga po a tho hlok ani tia soipo kha thu dik takani anti hunrei taka tanga anlo bei sei to Sport Minister Purobat Romoi Roy Tele Department Officer ten Nathiel Football Field CM Lion Tlo chu Nathiel District Football Association chun lomo man ti thuan soya he field na tho hi kumsang ni som pariata bultan u kanina in NEC scheme atopa wangin sang ni som pariata vek chol sanania Nathiel District Football Association chuan chol san hlen tura an ngai hial to lain Minister Robert Romoyan Ministry of Youth Affairs and Sport a umzuin Union Sport Minister RS Rathor apuina in technical vetting a chuaka rei tak cho san to chu chunzom le ni ta chu an lomji an soyani Forest Minister Puti Zelal nuntluangan Dampataigar Reserve sakayom ti apuang voin chundar som pakhat khan video conference kaltlangin Puti Zelal nuntluanga Minister Environment and Forest and Climate Change Department chuan Dampataigar Reserve sakayom ti apuang Wildlife Institute of India camera trapin maini som paruk sang ni somni pakhat khan sakai thlahi alafua Wildlife Institute of India camera trapin maini som paruk sang ni somni pakhat khan sakai thlahi alafua he camera trap hi Dampataigar Reserve Wildlife Guard pu zakhu makam mani Dampataigar Reserve sakayom ngai ti puangin Puti Zelal nuntluanga chuan hunrei takchung sakai hnu ma muani to lo hnuwa Mizopa puzakhu man sakai thla la fu chu chuanoma ti thu asoya Dampataigar Reserve chu nungchahum halna mun dang lambi kani ti in department a thoktu tele a chevela chengte chu nungchahum halna konga thoho na thatak nei chunjom zel turina somani Minister chuan EF and CC department a thoktu tele field director le puzakhuma Wildlife Guard Dampataigar Reserve te baka Wildlife Institute of India tenhena alom thu soibok video conference kaltlanga meeting hi Pulian Dola Principal Secretary and PCCF chuan kai hroya Pulian Kimalai Lung Chief Wildlife Warden chuan sakai thala kani dana reporta Dr. Lalian Puikolni Scientist Sea Wildlife Institute of India chuan Dampataigar Reserve azirjina kalpui me kani dan soin Dampataigar Reserve sakai thalak chu Wildlife Institute of India chuan finfin anhem nge pui to thu soyani he video conference a hian Mizorama Environment hum halna konga NGO tele mithanem ngai ten
nung chahum halna konga malak dan tu sang sang te an soi ho zui nga lani ole khati zongkha chanchin thar lor khom kan puan theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me